مشه عدالتی لترکیه دروژه هفتان ده بردوام که هر وها پارتیا کوماریا گل استانبول جی جبو پشکریه لپارکا ماچکای نوبت عدالتی دادست بکرن. Evet, ülkede demokrasi yok, ülkede adalet yok. سرکوماری ترکیه رجب طایب اردوغان مشه عدالتی به تندی رخنه کربو و گوته بو به PKK, HDP و FETÖ را ملدانه هفدو. Türkiye'nin adalet مدامك زول تركيا عدالته ونداكر اگر ايرو لتركيا اكاديميسيين ما دغريفا برچبون دانا اگر ايرو روزنامه‌گر و پارلمانترین ما دگرتیگه هاندانا راو شاهین تشتان ترکیه نباشن اما تکوشینا وی لهر قادی بدن ایرو لوی دره لپارکا ماچکا صبح لقادا تقسیمه جگلک هنرمند روشنبیر و روزنامه‌گران جی جبو مشه پشکری تداین. روزنامه‌گر حسن جمال جی بشتاری مشی بو و گوته بو بلا اف مش حیا برگرتیگه ادیر نه که هف سروکی پارتی دموکراتیک گلان سلاطین دمیرتاش تدایا بدومه. سروکی نافچه افاتی یه جهپی سونر از دمیر جی چنین امریکا را بحث نوبت عدالت دیگه و دبیجه روزکی دی عدالت جهر کسی را لازم به. Maçka Parkı'nda biz adalet nöbetimizi yerine getiriyoruz. کسین لور نوبت عدالت دگرین ایواران دیچن به سروکی مه گشتی را دمشن. ترکیه روش بر روش ج عدالت دور دکاوه. بریا گرتنا انس بربروگلو مدید کو هف سروکین HDP هاتن گرتن. پشت را دهل بجارتن آنده مدید کو چاوا نحقی هاتن کرن و انجام رفراندوم هاتا گوهرتن. محاول دا کو لهم بروان دنگی خواه بلند بکین. لیمت تو انجام نگرد. د دموکراسیان دا درکتنا کولانان چارەسەریya هەری داویە لێ دەما پێتیڤی بە divê bêkirin. Serokê me jî vê rêyê guncaw dît û meşa edaletê da dest pêkirin em jî îro derketin kolanan ji ber ku edalet ji her kesî ra pêtiviye. Her wiha Kongre Demokratîka Gelan jî ji bo piştgiriyê bangewaziya beşdarbûna meşê kir. Kiliçdaroglu daxaftina xwe ya dawîn de got vê meşê dêlber girtîgeha Maltepê neqede. Em ji bo edaletê hatin ver em dihêviya her kesekê ne ji paşaroja zarokê me ji bo rêzgarkirina welatê xwe ji bo teyê biçet em li vêrê kombûn. Zarokî naxurtîna li pêşaroja xwe xwedî derkevin. Hêjeyek gotinê ku di rewşa awarte de ji gelek aliyan rexneyên tund tên ji ber ku dewlet tu pêngavek êrînî navêje. Her wiha du mamoste bi navê Nuriye Gülmen û Semîh Özakça 105 rojin di greva birçîbûnê de ne rewşa wan her roj xirabtir dibe û daxwazê wan jî la dewletê ve bicih nayên. Zozan Yeşar, Dengê Amerîka, İstanbul.